tubahaye ikaze hano kuri Stade Amahoro i Remera, stade twubakiwe n'umusaza kabisa Paul Kagame. Hagiye kubera derby ya danger, derby y'imisozi igihumbi, derby ikomeye mu Rwanda, derby igiye guhuza APR na Rayon. Niyo derby ikomeye hano mu karere ka East Africa nyuma ya Simba na Yanga. Nuza kumva kabisa hano i Remera ibintu bituragurika, ntuze kugira ngo ni imyigaragambyo, ntuze kugira ngo ni ibisasu bateye, ntuze kugira ngo ibisasu byambukiranye igihugu, ibyo arabari ibitego bya Murera cyangwa se APR. Nababwire ko hano kabisa abari mu nzira ni mutebuke, stade hano igiye kuzura, stade yashwanyaguritse igiye gufuka. Babwira ko kabisa iyi ni ya derby mwese mukunda, derby bagake gashoboka cyane, byibuze inshuro eshatu mu mwaka. Biba ko aya ngaya amakipe akomeye muri iki gihugu, amakipe afite ibikombe kurusha andi makipe yose akomeye muri uru Rwanda. Ni derby kabisa zimaze kuba inshuro nyinshi zitandukanye, aho APR imaze gutwara ibikombe 23 bya shampiyona, naho equipe ya Rayon Sport imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona. Urumva ko APR hari uburyo imaze kurusha ibikombe APR. Ni ukugira ngo turebe uyu munsi kabisa iyi APR ndavuga ireyo iraza kongeramo amanota kugira ngo ise kuba isiga iyi APR. Ni zimaze guhura ku nshuro y'ijana nenye kuva aya makipe yabaho mu Rwanda amaze guhura inshuro 104. Uyu munsi abari inshuro y'ijana na gatanu. Ese biragenda gute? Ni APR iraza gutsinda, ni Rayon Sport iraza gutsinda? Ndakubwira muntu uri mu mujyi wa Kigali, niba hari ibintu utarashyira ku murongo bishyire ku murongo, ko mu kanya uyu mujyi ugiye kuba bindi. Uyu mujyi imodoka mu kanya zirahagarara, uyu mujyi mu kanya bamutarahagarara, uyu mujyi mu kanya no utabona ahantu utambukira. Ntuze kugira ngo ni imyigaragambyo, ntuze kugira ngo igihugu kiratewe, araba ari Murera kuvunderezamo ibitego, araba ari APR kuvunderezamo ibitego. Ndamubwira ko izi kipe zimaze guhura ku nshuro y'104, uyu munsi n'inshuro y'105. APR imaze gutsindamo imikino 45 muri izo nshuro zose, naho iyi Rayon Sport imaze gutsindamo inshuro 33. Urumva ko iyi APR imaze gutsinda inshuro nyinshi kuruta iyi Rayon Sport, naho zimaze kunganya imikino 27, zikaba zimaze gutsinda ibitego 265, aho APR imaze gutsinda ibitego 139, naho iyi Rayon Sport ikamaze gutsinda ibitego 126. Urumva ko iyi APR cyari hejuru mu gutsinda. Aya na makipe tugiye guhura kabisa, na makipe agiye guhura ubona ko imikino yayo hagati yayo zimaze iminsi muri shampiyona. Iyi Rayon Sport imaze gukina imikino igera kuri 6 yose, naho iyi APR imaze gukina imikino 4. Babwira ko tugiye kureba mu mikino ibanza, iyi APR ifite record nziza, ko bigaragara ko mu mikino ubanza mu mikino 5 imaze kuzihuza guhera 2019. Umukino ubanza usanga ari umukino worohera APR cyane, kuko nk'ubu biragaragara ko mu mikino 5 izi kipe zimaze guhura derby 5 zishize. Reka tuyebere zitazo zo muri zo derby. Ndavuga mu umukino ubanza wa shampiyona ku itariki ya 2019 n'umukino tugiye kureba imikino 5 derby 5 zabanje zaciye. Ari ku itariki 2019 aho iyi APR atsinze ibitego 2 ku busa bwa Rayon Sport. Iyo derby ya mbere 2020 nta mukino wigeze uba, ariko 2021 itariki 22 habaye indi derby kabisa, ubwo APR atsindaga ibitego 2, iyi Rayon Sport igatsinda igitego 1. 2022 yari mukino wa gatatu, Rayon Sport ifite igitego 1, Rayon Sport ifite ubusa, iyi APR itsinda igitego 1. Indi mikino yabaye umwaka ushize murabizi ko yaba 2023 2024 zagiye zinganya ubusa ku busa 0-0. Ndamubwira ko na amakipe akomeye hano mu Rwanda, aho ari amakipe kabisa ubona ko ari amakipe afite ibibazo bitandukanye muri iyi minsi, nkaho iyi APR ifite abakinnyi bayo badahari. Murabizi Jibril Watara ntago ari muri forme muri iyi minsi, amaze iminsi arwaye, indwara yo mu bihaha. Murabizi Memeri Tao ari n'umukino ukomeye cyane wa APR, muri iyi minsi ntago ahari. Iyi APR kabisa ubona ko ifite ibibazo by'imvune mu kibuga, haba hagati yabo mu busatirizi, ubona ko ifite ikibazo kabisa cy'ubusatirizi. Naho iyi kipe ya Rayon Sport murabizi ko abataka bayo bakomeye, haba Sumani nawe n'umukinnyi kabisa uhari kabisa. Asumani n'umukinnyi wavunitse utangiye kuri forme nziza, utangiye atsinda imikino itandukanye, ibitego 2 kuri buri match.
match urabona kabisa ko Asumaye nawe yari ameze neza. Umukinnyi wa Paul Nganye kuri Rayon Sports ameze ko nawe Paul Nganye ni umukinnyi waje kabisa umeze neza muri saison ishize ku Paul Nganye yari ameze ariko nawe kabisa aracyari mu mvune ari mu myitozo kugira ngo turebe ko yazaga. Ese ni Rayon Sports cyangwa na APR? Ndajya ukane subscribe kabisa kugira ngo tuze kureba iyi match tuze kurama ya APR. Gusaza bimeze bite? Bimeze bite banyita Chimimana Innocent International gikora Nyamata. Uri muri fan club? Nyamata Tigers fan club. Wananiwe gutsinda Rutsiro. Ujya gusimbuka yewe gihorere nta kintu kirimo muri reyo uraza gutsinda ziribonobono umukecuru yakoze ikibonobono aravuga uzacyari mu baraga gihorere giwanuka gihorere kutaka murari twagiye komando abakobwa komando abahungu komando 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 abahungu komando abakobwa komando komando happy